Nutikas maailmas on raadio vaid ühe kliki kaugusel. Leia raadiovahe äpp Google Playst või App Store'ist. Te kuulete Raadio 2. Värske ja vaba. Tähelepanu! Algavas saates kuuldu ei pruugi ühtida teie arusaamadega reaalsuse olemusest ega pretendeeri juhtiva tõe tiitlile, vaid on silmaringi avardav audiorännak maailmavaadete äärealadele erinevate võimalike ja võimatute tunnetusakende kaudu. Rahvusringhääling ei propageeri, ei kinnita ega lükka ümber saatekülaliste väiteid ja seisukohti. Minu tänaseks saatekülaliseks on Altai Vabariigist, Siberist pärit šamaan Alla Kromova, kelle juttu tõlgib meile täna Peeter Liiv. Tere Alla, tere Peeter! Добрый день! Tere! Alla, suur tänu tulemast külla saatesse Hallo Kosmos, et sa oled siin Eestimaal käimas, lähed tagasi kodumaale ja oled aasta pärast võib-olla siis uuesti siia tulemas, et enne kui asume sinu põhiteema ehk šamanismi juurde, tahaks traditsiooniliselt teada sinu lugu. Kuidas sinust sai šamaan? Прежде всего, я по роду шаман. Esiteks ma olen nagu juba pärilikult šamaan. То есть у меня есть предки из разных родовых линий, которые практиковали шаманизм. Mul on siis esivanemad erinevatest liinidest, kes kõik siis praktiseerisid juba šamanismi. Но при Советском Союзе шаманизм был запрещен, и, к сожалению, в двух поколениях моих предков были расстреляны люди за шаманизм. Kuid Nõukogude Liidus kahjuks šamanism oli keelatud ja 2 põlvkonda enne mind šamaane seal lasti inimesi maha lihtsalt. Minu sugulasi tähendab. Да. Поэтому, когда я физически родилась, то в роду, конечно, про шаманизм никто не говорил. Ja kui ma siis füüsiliselt sündisin, siis meie suguvõsas keegi šamanismist ei rääkinud. Но духи, которые служили моим предкам, они все равно проявляли ко мне внимание, поэтому в детстве для меня это было естественно, что со мной разговаривают деревья, например, или животные. Kuid need vaimud, kes olid siis kontaktis olnud minu esivanematega, nad kõnetasid mind ja minu jaoks oli loomulik, et vestelda näiteks puude või loomadega. А когда началась перестройка в стране, то мой интерес ко всему необычному эзотерике вылился в то, что я уехала на Тибет искать учителя. Ja kui algas perestroika, siis minu huvi väljendus selles, et ma läksin otsima oma juuri siis Tiibetis. Я, безусловно, там очень много получила, не шаманского. Ma muidugi sain sealt väga palju kõike, kuid mitte šamaanlikku. Но именно там монахи и ламы, посмотрев на меня, сказали: а что ты здесь делаешь, у тебя там где-то в России есть учитель, возвращайся, и там все есть. Aga seal need mungad ja lamad vaatasid minu peale ja ütlesid, et mis asja sa siin teed, et sul on olemas oma õpetaja Venemaal, et mine sinna ja õpi tema all. Поэтому я вернулась в Россию. Как мне было указано, я на Алтае отыскала того самого человека, и теперь я рада, что у меня есть и предки шаманские, и шаман-учитель. Ja ma naasesingi siis Venemaale ja läksin Altaisse, kus siis otsisin ja leidsin selle õpetaja ja nüüd mul ongi siis õpetaja, kui ka mul on siis esivanemate vaimud. Так что я могу сказать, что, скорее всего, шаманизм это было предрешено по судьбе, а с другой стороны, я к этому пришла осознанно, сначала изучив другие какие-то культуры,
Поэтому я для себя понимаю, что шаманизм — это действительно самое сейчас интересное и практичное для людей. nii et minust sai šamaan siis nagu saatuse tahtel, kuid teiseks mind mõjutasid siis teised kultuurid ja ma tegin enda jaoks järelduse, et šamanism on ka seal väga, väga praktiline, väga rakenduslik. Tihti on kuulda, et just sealt sinu kandi rahval, kellel on selline šamanistlik taust, et enne kui nad šamaaniks saavad, siis nad põevad niinimetatud šamaani haigust. Et kas sul ka midagi sellist esines? У меня не было такой шаманской болезни, которой обычно пугают людей. Вот такой форме у меня не было. Minul sellises vormis nüüd šamaani haigust, mis hirmutanuks inimesi ei olnud. То есть я не сходила с ума. Я не, как сказать, не нуждалась в психиатрической помощи. Ma ei läinud hulluks, ma ei vajanud psühhiaatrilist ravi, abi. Мне не приходилось прибегать к каким-то наркотикам или еще чему-то. Ma ei pidanud kasutama selleks mingeid narkootikume või muud sellist. И я понимаю, почему. Ja ma ka mõistan, miks. Только благодаря тому, что мне указали, что есть человек, живой шаман, учитель, который может меня учить. Ja ma ka mõistan ka miks, sest et on olemas siis elav inimene, õpetaja, kes võib mulle õpetada neid asju. Если бы этого человека мне не указали, то, вероятнее всего, шаманская болезнь проходила бы как раз в тяжелой форме. Kui mulle seda inimest ei oleks juhatatud, siis tõenäoliselt minu šamaani haigus oleks möödunud väga raskes vormis. И, в общем-то, одна из причин, почему я шаманизм преподаю, именно в этом причина. Люди не могут сами пройти шаманскую болезнь безопасно. Нужен тот, кто поможет. Ja miks ma siis inimestele šamanismi õpetan, põhjus ongi see, et aidata neil nii-öelda ohutult läbida see faas, et ilma selleta nad võivad tõesti jääda haigeks. Интересно ли, я могу подробнее рассказать, что такое шаманская болезнь, да? Ma võin natukene kirjeldada lähemalt, mis asi on šamaani haigus. Согласно древней традиции, духи, которые работают с каким-то шаманом, они работают не только лично с ним, а со всем шаманским родом. Vastavalt siis vanale traditsioonile need vaimud, kes töötavad koos šamaaniga, nad ei tööta mitte ainult temaga, vaid kogu tema sugupuuga. Соответственно, когда умирает старый шаман, то духи выбирают себе следующего из этого рода, кто будет шаманом. Järelikult, kui vana šamaan sureb, siis need vaimud valivad järgi samast sugupuust siis järgmise, kes saab tema järglaseks. И вот когда они к новому избраннику приходят, и человек, не готовый к этому, начинает слышать голоса духов, вот это и называется шаманской болезнью. Ja kui need vaimud tulevad siis uue väljavalitu juurde ja kui see hakkab kuulama nende hääli oma peas, siis seda nimetataksegi šamaani haiguseks. Потому что когда молодой шаман слышит голоса духов, он же не понимает в этот момент, что другие этого не слышат. Sest kui noor šamaan kuuleb neid vaimude hääli, siis ta algul ei mõista, et teised ju ei kuule neid. И вот представьте, я сижу с вами в комнате, разговариваю с кем-то, кого вы не видите. Ja nüüd kujutage ette, et ma olen teiega ühes toas, ma räägin teiega ja samal ajal räägin kellegagi, keda teie ei näe. Это похоже на болезнь, поэтому и называется шаманская болезнь. See võib tunduda haigusena, seepärast nimetataksegi šamaani haigus. А если человека, наследника шаманской культуры, будут учить, aga kui nüüd seda liini pärijat hakatakse õpetama, тогда ему не страшно, он понимает, что происходит, он быстро находит взаимосвязь с духами. siis ta ei hirmu sellest ja ta saab aru, mis toimub ja leiab ruttu kontakti vaimudega. Тогда человек избегает этой фазы шаманской болезни. Ja siis ta väldib seda šamaani haiguse faasi oma arengus. Räägi meile natukene ka oma õpetajast, et mis tegelane tema oli ja mis on kõige olulisem, mis ta sulle edasi andis šamanismi kohta omalt poolt? Моего учителя зовут Кудайкам. Он русский человек, то есть он родился тоже недалеко от Алтая. Сейчас он там живет, но он не публичный человек. Minu õpetaja nimeks on Kudaikan ja ta on venelane, ta sündis Altai lähedal, kuid ta ei ole avaliku elu tegelane, ta ei ole tuntud. И поскольку он не публичный человек, то, в общем-то, в мире о нем мало знают. Ja kuna ta ei ole avaliku elu tegelane, siis maailmas teatakse temast vähe. Но научил он меня фактически всему. Kuid ta õpetas mulle sisuliselt kõike. Потому что духи предков, они давали знания, но сначала они были непонятны. Sest esivanemate vaimud, nad hakkasid andma teadmisi, aga need teadmised või see vorm oli algul arusaamatu. Поскольку меня же с детства в шаманской традиции не воспитывали.
sest mind ju lapsest peale šamanistlikku traditsiooni ei kasvatatud. И учитель, он обладает очень, знаете, таким острым умом. Он очень такой интеллектуальный человек. Ja õpetaja omab väga teravat mõistust, ta on sügavalt intellektuaalne. И, наверное, в мире мистики это большая редкость. Ja müstikamaailmas on see vist suur harv nähtus. Но он помог мне, потому что я тоже, в общем-то, такой ментальный человек, помог мне все мистические знания, которые есть о шаманизме, разложить в логическую систему. Ja ta aitas minul, kes ma olen samuti suht mentaalne inimene, paigutada kõik need müstilised asjad loogilisse süsteemi. И мне как логику это настолько понятно, что я теперь могу, как сказать, находить общий язык с любой традицией шаманизма. Ja seetõttu minul kui loogikul on täna väga kerge leida ühist keelt ükskõik millise šamanistliku traditsiooniga. То есть, когда я разговариваю с бразильскими шаманами, мы понимаем друг друга. Kui ma räägin näiteks Brasiilia šamaanidega, siis me mõistame С üksteist. африканскими без проблем. Aafrika šamaanidega pole probleemi. Мексиканские вообще прекрасно. Mehhiko šamaanidega üldse suurepärane. Есть разницы в ритуалах, но суть-то все равно одна. On erinevused rituaalides, kuid olemus on ju sama. И, честно говоря, мне нравится, когда люди слышат, как вот эти вот ментальные все, да, концепции. Мне нравится, когда они очень удивляются, говорят, господи, кто же может так много знать о шаманизме, обо всем шаманизме во всем мире. Ja mulle väga meeldib, kui ma räägin nendest mentaalsetest kontseptsioonidest, siis inimesed imetlevad, et kuidas on võimalik teada nii palju kogu šamanistlikust traditsioonist maailmas. То есть это то, что дал мне учитель. Ja vot selle võime andis mulle ka minu õpetaja. Я понимаю, что без него вот с этим я бы никогда не справилась. Ja ma saan aru, et ilma temata ma küll selleni poleks jõudnud. Но мне физически бы не хватило возможности изучить все виды шаманизма на Земле и сделать выводы. Mul puhtfüüsiliselt poleks jätkunud aega õppida tundma kõiki šamanistlikke traditsioone ja teha järeldusi sellest. Но на самом деле я могу об учителе говорить очень много. Я могу об учителе бесконечно говорить. Tegelikult ma võin oma õpetajast rääkida lõputult. Потому что для меня это прежде всего учитель моей души. Sest minu jaoks on ta ennekõike minu hingeõpetaja. И все внутренние там травмы, которые с детства всплывают, или какие-то кризисы, я с этим человеком решаю. Ja kõik need traumad, need lapsepõlve traumad, kõik need kriisid, mis tulevad lapsepõlvest, need ma lahendan koos temaga. Räägi meile natukene ka oma kodumaast, et Eestis teatakse Altai rahvavabariigist üsna vähe, et räägi võib-olla ka sellest, et kuidas seal suhtutakse šamanismi, et me teame seda, et Tuvas on šamanism üks ametlikest religioonidest, et kuidas on elu Altais ja kuidas suhtutakse seal üldiselt üldsuse poolt šamanismi? На Алтае тоже. Шаманизм — это официальная культура. Altais niisamuti, seal šamanism on samuti ametlik kultuur. Ну, я лично считаю, что шаманизм — это не религия. Ma ise arvan, et šamanism ei ole religioon. Мне кажется, это нечто большее. Mulle tundub, et see on midagi enamat. Религия — это все-таки некоторое ограничение. Religioonides on siiski teatud piirangud. Вот. А шаманизм — это просто культура восприятия мира как живого. Aga šamanism, see on lihtsalt maailma tajumine elavana. В России есть много республик, где разные виды шаманизма, и этот шаманизм воспринимается как национальная традиция. Venemaal on palju vabariike, kus on šamanism ja neid peetakse seal rahvuslikuks traditsiooniks. Это и Якутия, Jakuutias, это и Бурятия, Burjatias, да, это и Чукотка. Tšukotkal. То есть, на самом деле, я думаю, что до 10 где-то отдельных автономных республик, внутри которых есть шаманизм. Ma arvan, et on vähemalt 10 autonoomset vabariiki, kus on sellisel kujul šamanism. Все эти виды шаманизма очень похожи, Kõik need šamanismi liigid on väga sarnased, но они у нас в стране не дружат. kuid nad meie maal ei sõbrutse eriti. Я для себя, честно говоря, такие виды шаманизма называю местечковые. Ограниченные в каком-то маленьком месте. Ma nimetan selliseid šamanisme, kes teistega ei sõbruste läbi ei käi, sellisteks kohalikeks, nad on suletud oma kohalikku konteksti. Потому что они, ограниченные своей территорией, и истории как будто бы не развиваются шире.
Nad on piiratud oma territooriumi, oma ajalooga, nad ei arene laiusse, nad ei avardu. Ведь современному человеку, чтобы развиваться, нужно широкое мировоззрение. Sest kaasa inimesel, et areneda, tal on vaja ju avarat maailmavaadet. Мы сейчас очень обогащаемся, путешествуя по другим странам, да, общаясь с другими культурами. Me praegu kaasal väga rikastume, kui me reisime teistes maades ja kohtume nende kultuuridega. Современная история показывает, что если ты живешь в одном ограниченном информационном пространстве, ты всегда будешь в других людях видеть врагов. Ja kaasaja ajalugu või olukord näitab, et kui sa elad mingis suletud ruumis, siis sa hakkad teistsugustes kultuurides paratamatult nägema vaenlasi. Ну вот причина современных конфликтов, да, то есть мы религиозных конфликтов, которые сейчас в мире происходят. Mis on ka kaasaegsete religioossete konfliktide põhjus ju maailmas. То же самое происходит в России с вот этими маленькими национальными шаманскими традициями. Ja sama juhtub siis ka Venes nende väikeste šamanistlike traditsioonidega nende suhetes. Безусловно, они все как бы находятся, по-своему называются. Nad muidugi igalühel on omad nimed. Вот. Но по сути своей все эти вот республики, о которых мы говорили, они часть единой сибирской шаманской традиции. Kuid tegelikult kõik need 10 autonoomset vabariiki, mida me hakkasime siin nimetama, nad on tegelikult üks osa terviklikust Siberi šamanistlikust traditsioonist. Вот. И древняя шаманская легенда, она гласит о следующем. Ja iidne šamanistlik legend pajatab meile järgmist. Что знания шаманизма людям были даны неким великим, очень священным духом. Et šamanistlikud teadmised anti inimestele ühe väga suure vaimu poolt. Зовут этого духа дух Сибири. Ja teda nimetatakse Siberi vaimuks. Да? То есть все эти автономии, они часть всей этой Сибири. Nii et kõik need autonoomiad on osa sellest Siberist. И считается, что дух Сибири дал знания о шаманизме людям. Arvatakse, et see Siberi vaim andis teadmised šamanismi kohta siis inimestele. А потом эти люди с этим знанием разошлись, каждый в свою автономию. Ja seejärel inimesed läksid laiali, igaüks oma autonoomiasse nende teadmistega. Но дальше они начали применять для своей семьи, для своего рода только часть тех знаний, которые им дали, только то, что им в тот момент было практично нужно. Kuid edasi nad hakkasid kasutama kohtadel siis ainult osa sellest ühisest traditsioonist, just seda, mida seal oli vaja parajasti. Соответственно, те вещи, которые им были не востребованы в тот момент, они просто забыли. Ja järelikult siis need osad, mida nad ei vajanud pakiliselt, nad unustasid need ära. И получилось, что от отца к сыну передается только то, что было усвоено. Ja isalt pojale anti edasi ainult seda, mis parajasti oli siis omandatud. Значит, что-то безвозвратно потерялось. Ja midagi siis pöördumatult läks kaotsi. И я очень благодарна своему учителю, что он меня научил вот этому знанию, да, как контактировать с самим духом Сибири. Ja ma olen väga tänulik oma õpetajale, et ta õpetas mind just nimelt kontakteeruma selle Siberi vaimuga. Вот, поэтому, да, именно из контакта с духом Сибири родилась вот эта вся единая логическая система шаманизма. Ja vot sellest kontaktis Siberi vaimuga sündis terviklik loogiline šamanistlik süsteem. И именно поэтому мы друг друга теперь понимаем. Ja tänu sellele meie siin üksteist siin mõistame. Мне очень больно, что разные виды вот этого шаманизма в России, они конфликтуют друг с другом. Но это несерьезно. Mul on väga valus tegelikult, et need erinevad šamanistlikud traditsioonid Venemaal on omavahel konfliktis. See ei ole tõsiselt võetav, sel pole põhjust. И когда используется магическая сила в конфликтах, это вообще плохо. Ja eriti veel, kui nendes konfliktides kasutatakse maagilist jõudu. Я была бы очень рада, если бы люди поняли это и начали бы свои способности применять на пользу людям. Ma tahaks, et inimesed mõistaksid seda ja hakkaksid oma võimeid kasutama alati vaid inimeste huvides. Вот. А отдельно про Алтай я хочу сказать следующее. Aga nüüd Altai kohta ma tahaks eraldi öelda järgmist. Вообще алтайская народность, она небольшая по численности. Altai rahvas ei ole arukuselt suur. Я могу сейчас ошибиться, но что-то около 70 тысяч чистых алтайцев у нас сейчас живет. Сколько? 70 тысяч. Ma arvan, meil on umbes 70 000 sellist puhast altailast. Я не чистая алтайка. Mina ei ole puhast verd altailanna. Да, по мне алтайской крови, но может быть четверть. Minus on Altai verd võib-olla 1/4. Но эта народность всегда жила очень изолированно.
kuid see rahvas elas alati väga isoleerituna. То есть почему-то, даже когда уже пришел Советский Союз, считалось очень плохим выходить замуж за не алтайца. Isegi siis, kui tuli Nõukogude Liit, peeti väga halvaks minna mehele, mitte altailasele. И не так давно мы сделали специальную экспедицию на Алтай. Hiljuti tegime eriekspeditsiooni Мы Altaisse ходили к подножию горы Белуха. ja me läksime Beluha mäe jalamile. Ну, наверное, вы знаете, что Белуха считается северными вратами в Трансгималайи. Ja võib-olla te teate, et Beluhat loetakse Transhimaalaja põhjaväravateks И северными вратами в ту самую мистическую Шамбалу. ja põhjaväravaks ka sellesse müstilisse Shambalasse. И когда мы сидели перед горой Белуха, то есть у самого ее вот этого основания, мы делали очень такую глубокую шаманскую практику. Ja istudes seal otse Beluha mäe jalamil, me viisime läbi väga sügava šamanistliku praktika. Я в эту экспедицию ходила с 5-10 учениками. Ma käisin sellel ekspeditsioonil koos 5-10 õpilasega. И мы все восприняли одну и ту же информацию в этой практике. Ja selles praktikas me saime kõik, võtsime vastu ühte ja sama informatsiooni. Когда вот это вот была сформирована дорога, да, от Белухи до Трансгималаев, то специально, чтобы охранять эти врата, поселили здесь алтайский народ. Ja me saime teada, et see tee, mis viib siis Beluhast Transhimaalajasse, et sellel teel on nüüd see põhjavärav ja selleks, et seda kaitsta, siia nagu paigutatigi nii-öelda Altai rahvus. То есть это народность воинов, защитников места силы. Nii et see on väepaiga sõdalastest rahvus, väepaiga valvamise, kaitsmise rahvus, kes koosneb sõdalastest. Поэтому они такие закрытые. Sellepärast nad ongi nii suletud, endasse suletud. Ни с кем не выходят замуж за другие народности. Nad isegi ei abiellu teiste rahvuste. И надо сказать, что чем глубже заходишь на Алтай, тем агрессивнее местные алтайцы. Ja tuleks öelda, et mida sügavamale Altaisse minna, seda agressiivsemad kohalikud altailased on. У нас на дворе 2016 год, а они не любят туристов. Meil on aasta 2016, aga nemad turiste ei armasta. Туристы, конечно, всякие бывают. Neid on muidugi ka mitmesuguseid. Но на самом деле алтайцы очень агрессивны в глубине Алтая к туристам. Kuid tegelikult süva Altais ollakse väga agressiivsed То есть turistide они vastu. на уровне подсознательной памяти продолжают помнить задачу, которая перед ними была поставлена. Не пускать чужаков, охранять вход в Белуху. Ja nad alateadvuses mäletavad siis oma ülesannet mitte lasta võõraid Beluhasse. Вот. Это если говорить чисто об Алтае. See on, mis puudutab Altaid nüüd puhtalt. Sa rääkisid siin sellest Siberi vaimust, kes siis on andnud selle Siberi šamanismi, mis siis on jagunenud kõikide nende väikeste koolkondade vahel eri nurkades, et kas kuskil on selle Siberi vaimu õpetus ka tervikuna olemas? Just see kogu selline, ütleme, šamanistlik tervikõpetus. Как раз в целостности это та система, которую мне преподал мой учитель. Jah, tervikuna on ta säilinud just nimelt selles süsteemis, mida mulle õpetas minu õpetaja. Потихонечку я ее преподаю на семинарах. Ja tasapisi ma annan seda edasi oma seminaridel. Но, честно говоря, есть очень мало людей, которым это действительно интересно. Ja ausalt öelda on vähe inimesi, keda see tõeliselt huvitab. Людям интересно, как правило, решение своих проблем. Inimesi huvitab rohkem oma isiklike probleemide А не lahendamine, какие-то, знаете, такие космические конструкции. mitte mingid kosmilised konstruktid. Я очень рада, что сейчас пишется книга о сибирском шаманизме. Она, дай бог, в следующем году допишется. Ma olen väga rõõmus, et praegu kirjutatakse raamatut Siberi šamanismist ja ma loodan, et järgmisel aastal on see valmis. Вот тогда, может быть, удастся как-то людей заинтересовать в том, чтобы они более глубоко изучали сибирский шаманизм. Ja võib-olla siis saab ka inimesi panna huvituma sellest Siberi šamanismist. Вот. А в принципе, конечно, на семинарах мы даем сначала какие-то такие, как сказать, бытовые моменты шаманские, которые можно применять в каждом дне. Aga oma seminarides me loomulikult anname kõigepealt sellised olmelised rakendused igapäevaeluks. Вот. И я рада, что люди начинают эти мелкие такие моменты применять в жизни, и что-то в жизни у них меняется. Ja ma olen rõõmus, kui inimesed kas või hakkavad kasutama neid pisikesi momente, võtteid ja nende elu hakkab muutuma. Очень хочу, чтобы хотя бы
такой принцип, как когда ты приходишь в любое пространство, поздоровайся с духом этого пространства, чтобы хотя бы это люди выучили. kas või see printsiip, et kui sa sisened mingisse uude ruumi, siis kõigepealt tervita selle vaimu, et kui inimesed selle ära õpivad. Мы когда подошли к вашему зданию сегодня, с моей замечательной помощницей, мы смотрим, ой, какое красивое здание. Kui me täna lähenesime teie raadiomajale koos oma abilisega, siis me vaatasime, oi kui ilus hoone see on. Куда бы мы ни пришли, мы всегда говорим, какое красивое помещение. Ja kui me tulime siia, siis me vaatasime, et oi kui ilus tuba või ruum. С одной стороны, оно действительно красивое, я вижу эту красоту, это приятно. Ma lihtsalt näen seda ilu ja see on meeldiv. А с другой стороны, в этот момент ты же хвалишь не красоту здания. Aga tegelikult samal ajal sa ju ei kiida mitte ainult selle hoone ilu, Ты в этот момент здороваешься с духом, который здесь живет. vaid sa tervitad seda vaimu, kes siin elab. Да. Когда я сегодня вас увидела, я вижу глаза живые, красивые. Kui ma täna sind nägin, siis ma nägin silmi, mis on sellised kaunid ja elavad. Говоря вам, что у вас живые глаза, я в этот момент здороваюсь с вашим духом. Ja seda teile öeldes, siis ma tegelikult tervitan vaimu täis. Вот. И если бы такую традицию все восприняли, пришел куда-то, понимаешь, что это все живое, ну просто поздоровайся мысленно. Ja kui kõik võtaks selle traditsiooni üle, et nad kuskile minnes tervitaks kohalikku vaimu kas oma mõttes. Фактически тогда конфликтов будет, наверное, в половину меньше. Ja siis küllap ka konflikt oleks vähemalt poole võrra vähem. Не знаю, до смешного. Люди приходят, например, как у вас тоже есть, наверное, налоговая полиция какая-нибудь, да? Налоговая инспекция. Asi läheb kohati isegi naljakaks, näiteks on olemas maksupolitsei. Вот. Люди действительно приходят туда там как-то какие-то документы сдавать. Inimesed tulevad sinna mingisuguseid dokumente ära andma. И по идее вся эта структура налоговой, она к тебе агрессивно настроена. Ja põhimõtteliselt see kogu maksusüsteem on sinu suhtes nagu agressiivselt häälestatud. Они хотят у тебя деньги забрать, а ты не хочешь отдавать. Nemad tahavad sult raha ära võtta, sina ei taha neile seda anda. Хорошо, приходишь ты в это здание. Aga hea küll, oletame, me tuleme sellesse maksumajja. В нем тоже есть какой-то дух. Seal on ka mingisugune Причем vaim. явно сильный. Ilmselt väga tugev vaim. У него есть какая-то задача, которую он выполняет. Ja tal on mingisugune ülesanne, mida Причем ta täidab. Такая задача для всей страны вообще-то. Kogu maa jaoks täidab seda ülesannet. Вот. Заходишь и чувствуешь себя таким маленьким человечком. Sa lähed sinna sisse ja tunned end sellise väikse inimesekesena, Надо плечи расправить. aga tegelikult tuleks õlad sirgu ajada. Глаза прикрывать, наверное, не надо, подумают, что ты неадекватный. No võib-olla silmi pole vaja just kinni panna, muidu tundub ebaadekvaatne. Но можно посмотреть на какое-нибудь информационное табло какое-нибудь, и мысленно надо говорить, хороший дух, красивое здание, полезная организация. Ja siis seisatuda mingi stendi ees seal ja öelda, et hea vaim, ilus vaim, see on väga tore organisatsioon. И стоишь, хвалишь этого духа до тех пор, пока у тебя внутри не возникает состояние комфорта. Ja sa kiidad seda kohalikku vaimu siis senikaua, kuni sul tekib seesmise sellise heaolu tunne. Значит, тебя услышали. Tähendab, et sind võeti Всё. kuulda. Иди в тот кабинет, где тебе нужно сдавать документы. Ja nüüd võid minna sinna kabinetti, kus sul on vaja oma dokumente anda. И у тебя эти документы легко возьмут. Ja need võetakse sult kergelt vastu. Если есть ошибки, помогут исправить. Kui seal on vigu, siis aidatakse parandada. Простят, может быть, лишний штраф не выпишут. Andestatakse, võib-olla jäetakse mõni trahv välja kirjutamata. Не знаю, как у вас в России не возникнет бюрократических проволочек, бюрократических проблем. Ma ei tea, kuidas teil, aga Venemaal tänu sellele ei teki näiteks bürokraatlikke probleeme. Все. То есть ты просто приходишь и с уважением здороваешься с тем пространством, в которое ты вошел. Ja see on lihtsalt selle tulemus, et sa saabud sellesse ruumi lugupidamisega ja tervitad seda kohalikku vaimu. Когда я пошла первый раз гулять по Таллину в этот раз, Kui ma seekord läksin esimest korda Tallinnas jalutama, то есть я иду, здороваюсь с городом, ma lähen, tervitan linna и потом поступает звонок, и меня приглашают на встречу. ja siis tuleb telefonikõne, mind kutsutakse kohtuma. Говорят, куда прийти, я город не знаю, я пользуюсь навигатором. Öeldakse, kuhu tulla, ma linna ei tea, kasutan navigaatorit. И назначают мне встречу в отеле «Хилтон». Ja määratakse kohtumine hotellis Где-то Hilton, вот тут вот за углом. kuskil nurga taga siin. В каждом городе у меня происходит одна и та же ситуация. Igas linnas juhtub mulle üks ja seesama. Я поздороваюсь с городом, дух города приводит меня в какое-то место, показывает мне его.
а потом через какой-то период времени я в это место возвращаюсь, там у меня будет какая-то важная встреча. Et ma tulen uude linna, ma tervitan selle vaimu ja selle kohalik vaim näitab mulle midagi ja siis mõne aja pärast uuesti ma satun sellesse samasse paika, kus toimub mingi oluline kohtumine või üritus. Сидим мы в Хилтоне, пьем кофе, я смотрю на улицу, думаю, зачем меня сюда привели? Ja istun mina seal Hiltonis, joome kohvi ja mõtlen, miks mind siia toodi. А сегодня, когда мы выходим из автобуса, идем по навигатору, я понимаю, что мы идем практически к Хилтону. Aga täna, kui ma väljusin autobussist ja hakkasin navigaatori järgi tulema, et praktiliselt me läheneme Hiltonile jälle. Здороваясь с городом, я не блуждаю. То есть не теряюсь в городе. Tervitades linna ma tavaliselt ei eksi selles ära. Я очень часто, практически не стою в пробках. Ma praktiliselt ei satu ummikutesse. Практически не задерживаются рейсы, на которых я летаю. Ei teki pause lennureisides. Потому что ты здороваешься с теми существами, которые этим управляют. Sest sa lihtsalt tervitad neid olendeid, kes seda kõike juhivad, valitsevad. Так, куда-то мы ушли от вопроса, наверное. Sind kutsutakse ka Altai Ilves. Mida see tähendab ja mis on selle nime olemus ja kust sa üldse said sellise šamaani nime? Это имя мне дал мой учитель. Selle nime andis mulle minu õpetaja. И поскольку рысь мой тотем, ja kuna Ilves on ka minu tootemloom, поэтому он дал такое имя. То есть рысь, которая с Алтая. Siis ta andiski mu selle nime siis Ilves, kes on pärit Altaist. Мы вчера шли по старому городу в Таллине. Eile me jalutasime mööda Tallinna vanalinna. На самом деле я ищу какой-то сувенир интересный, который хочу привезти на день рождения близкому мне человеку. Ja otsisin mingit suveniiri oma ühe lähedase inimese jaoks. Ну и все мне не нравится. Ja vaatan, mitte miski nagu ei Этому meeldi. человеку не подходит. Talle ei sobi. Заходим в какую-то сувенирную лавку, не собирались. Просто мое тело разворачивается и говорит, вот сюда зайдем. No ja siis kuidagi imelikult pöörasime tagasi mingisse suvalisse suveniiripoodi, kuhu me üldse ei tahtnud minna. И смотрим на все, вот, что продается. Vaatame siis, mis seal on. Вот, и видим, продается эстонский паспорт. Ja vaatan, et müüakse Eesti passi. Начинаем смеяться, берем этот паспорт, говорит, сфотографируйте меня с эстонским паспортом. Hakkame naerma, võtan selle passi ja palume, et meid pildistataks. А когда открываешь, на последней странице там фотография рыси из вашего таллинского зоопарка. Ja siis avan selle passi viimase lehekülje ja seal on Ilvese foto meie Tallinna loomaiast. Мы, конечно, посмеялись, что нам выдали эстонский паспорт. Me muidugi naersime, et meile anti välja Eesti pass. В зоопарк возьмут, если что. Ja äkki võetakse meid loomaaeda isegi. Вот, то есть имя обозначает моего тотема. Nii et see nimi tähistab minu tootemit. И когда проводятся шаманские ритуалы, то те люди, кто обладает видением и кто со стороны смотрит, они очень часто меня пугаются, потому что, говорят, слишком большая кошка, слишком большая рысь. Ja need inimesed, kes osalevad minu riitustel ja näevad, siis nad ütlevad, et liiga suur kass, nad on hirmunud, liiga suur Ilves. То есть как и у индейцев было, имена отражали их внутреннее существо, так и в шаманизме учитель дает такое имя, которое отражает внутреннее существо человека. Nagu Ameerika indiaanlastelgi antakse selline nimi inimesele, mis väljendab tema sisemist olemust, nii ka šamanismis. Sa oled ka etnoterapeut. Mida see tähendab? Millega siis etnoterapeudid tegelevad? Этнотерапевт – это современный термин, который обозначает, что специалист работает историческими, этническими, какими-то национальными техниками. See tähendab, et see on selline spetsialist, kes siis töötab ajaloolise etniliste vahenditega. Главная техника шаманизма – это работа с духами и транс. Ja peamine šamanistlik meetod on siis töö vaimudega ja trans. Вот. И во многих техниках я как раз работаю с трансовым состоянием, когда работаю с людьми. Ja paljude tehnikate puhul ma töötan transiseisundis inimestega. Me võiksime kuulata natukene muusikat, mis sa oled oma kodukandist kaasa toonud, et mida järgmiseks kuulame ja mis plaat see on? Это как раз музыка, которую написал мой учитель. See on just minu õpetaja poolt kirjutatud muusika. Я музыку не пишу, у меня нет музыкального образования. Mina seda ei kirjuta, mul pole sellist haridust. Вот. Учителя тоже нет, но как очень великий человек, он делает все потрясающе. Et ka õpetajal ei ole muusikalist eriharidust, kuid suure inimesena, suure hingena ta teeb kõike vapustavalt, mis ta ette võtab. Но как раз тот диск, который с нами попросился к вам прийти, называется «Дух Сибири».
ja huvitav, et see plaat, mis tahtis siia teie juurde tulla, selle nimi ongi Siberi vaim. То есть это как раз музыка, написанная, чтобы человек мог чувствовать вот эту всю силу шаманского знания. Ja see on kirjutatud selleks, et inimene tunnetaks šamanistliku teadmise kogu väge.